say ye pese amansa ehunia ye nananum ehye ne so nti ansa na ebe kasa ho no ye be ye ne se to wow nti sa dua we ewa hai uti na haban baako 7 na unya potro na wa pai no na wo de atuso na wa sie wo bema wo dan ano ye mama kwaba ene so ediba Kabacha TV so say ene your first time wo hwe na say sha wo hwe Kabacha TV ntini a obeya ne say obemia subscription bar ni so umia so a na wa twen suma obehu say edom beba umia so wia na wa twen o twen a fiti ene eko video fufu bia ya debatu ya channel no so no ni first person na usa ebeka afi so ya Facebook ni so ya Kabacha TV ni obeya ni say obe like page no o like page na afi wa share video no e de ama woma oni wom edi nkita ho e Facebook na afi mwaya anase benefit awusu unya e de free addition mu no omusa aka TikTok so ya wo ho as Kabacha TV and so share video no enfama ya no bia benefit ni a osia aha amamre fie botaya edasa jumedi echi eni se ehun se mebi a etwem no ye nananom di amamre eni amane eni didi om juma ehun se esi omiye emeti awe mu no ye nkwala ya ba ya ja amamre no edi ato enu ti Kabacha TV ya ji edi ato ye hun to se ye beko Ghana amane mu nyina na afi yensa eni mpanyimfo a omunguso enim amamre a omukyere amamre no ye besia edi afiri on ho se na ebe ya ebebua yen eni ye da chima omu eba into ene emre eso se ye ni opanyi bako ebedi enkomo ewo efie hase enti samre de ye try hu emre tsawe bi ye ko na se ye ba na afi ya bo apen opanyi na nkasa na afi edwumedi protia ewo ho no yadi atujwa edi amamu ya try hu sma okay mpanyefo ne ahwefo yasama ma akwa babiom edeba efidie emu ha eda so se wajibre amayen aya kogie na krato aba afidie emre na adro se yebebo apen empanyi bakwa de bia ye nini edi nkomo ayesua ni ama bebre edi efini nchen ene yeba ne yambetu ono nkwa yabetu oni ni baba a oye emanyi na omupenyi ewa hase nti omu wo akiriche bia omu edi ebe mai nti Torgbui anope yama akwaba edeba Kabacha TV so yo edam misumi meje so misumi ma akwaba edeba amamre fie okay ye jiri se wo so ohun ye anisa yo me hu ye den ti se ko tablosh de bia meka nananu mo da romanti me hu den ti se ko tablosh okay yeah yo ze na de bia ye no ebia ene oyo obi first time a ohwe onim ni pakwa ye ni edi nkomo ye betre se obebo wudin bibia wo ene dwumedi potin a wode ewo wa so ye edi a kire se na be ya ombehu ni pakwa ye ni edi nkomo ene yo se wabedu amamre fia mi a woni me kasa no ye frame Torgbui havon Kabacha okay agbonu gbaja bedu angoji na khala so ha bloga ni ame pese me kire ni se edin no Kabacha no ye obi a oya ade ntem okay kaba ye ntem cha na je se wo ya ade ntem ena agbonu gbaja nso ase kire se ofie esun kakaraka kra na embo pra ye hu okay pra ni ya kitikiti kra ebe pra okay nti se wo haw na wo de ba afie ha nananu mo ada romanti ye be pra okay ye be yi haw na afie ho okay wo de somba ye wo de sire ebe ko okay ze waso ye ni ewehi be wakosomo Eastern region okay udu akosomo station na wo si wo ko marine taxi bia be fa o de aba wo ya bo na dimpe wo ko Torgbui havon nche ya okay kai bia de wo beba okay nti mia me ni wo kasa no minimum ni ameka okay uba nananu mu afemu a ye frame Torgbui havon awuta detect Ageonor district every traditional council no me on president okay and I will call
psychic and as a Ghana Traditional Healers Association Eastern Region ye vice chairman. Ena eso jamai misaya chairman. Okay. Nti se edibrani de bebre aminti memboni nyina ye wo kubi wo ho a ye friend African Prince Dignity. The whole Africa no ye vice president. Okay. Ena sanso na ye wo ekubi a omunsu ye kire amamre eye Nyakpekpe game me chairman. Ena ye wo kubi wo ho a friend Pamra ono nso misaya Petron wo ho ye kire amamre e wo honom. Nti sa ena etie. Okay. Nyanga same wakosomo marin. Okay. Nana debia ya baha. Yeah. Ya betu nkwa ananse ye ni uni ho a ya betu uba bema. Ene ya ba ye hu se uni ubaba bako ene awa. Oye hina endima. Yo akolana o hwe wa ha no. Eye me ba panyi. Okay. Onu ene ye busum nyina ewo fie ha no o mame. Okay. Okay. Aje se adro mame. Se amamre ekoso anase ewo fie ha no. Amamre bibia ye beye bia no. Onu ene hwe bibia so. Okay. Nti busum mame. Amamre mame no. Okay. Nti ene mama na ba na manse hu se enye bemma nkwa ene wo fi ha anase enye bemma nkwa ene nim amamre emre ni so a bemma na kyerɛw amamre mienu do wa hu se enye se onam kwa onim bibi afi amamre ho nti na de bia meka se yen san kofa nti me ba panyi a oyo ba panyi ewo ni nuanu mu nyina ntem ono ni nti uwe friend a friend mama ubod mama ne ye simple. Okay. Ti se Torgbui no ni mama ni. Okay. Bidase. Yo. Okay. Nti Torgbui wo ya distremu ene ya ditremu ene dada ye ba wo chenu. Edua kesia esi hei. Ense de bia ye ba ho a anase ye ba ha unfa ye ma ha de. Yenso ye de ye ni hwe ba ye mbisa ho asem but ene ye de akọ adwenwem e pese ye bisa ho asem se edue esi de bia ye beba no ense ya bọ no ntuma fita na powder egugu ho nkosia so ya bubọ edi egu ho yenti nyama bi ase enfafa ho nti ene ye bọ apin na ye bisa ho adwumedi potia edua we a esi edi ewo waso ya ase Yo ansa na metimi aka sa adua we ho asem no. Aya asem kase. Ehu hia se meka. Nanso ekoni edin a ebe hia se obekire. Ete se ye pese amansa ehu ni a ye nananum ehye ne so. Nti ansa na ebe kasa ho no. Okay. Ye be ye ne se tu. Wow. Adenti ene ye na tu. Adenti na mu bam. Sa dua we. Ewo yen ebe kasa mo no. Ye friend Nyakpekpe. Nyakpekpe. Yeah. Just asema emodru. Yeah. Akanfo so friend no Nufutii. Nufutii. Yeah. Okay. Nti ansa ne ebe kasa ho no. Or secret name. Eye holy name. Okay. Ye friend no Ageonor. Ageonor. Oyo batampa. Okay. Onimnia ebe hian. Onimnia obedi. Nti na ewo amamre kwanso no. Sa dua we a esi hei ejuma eye me se meka adaje beboy. Okay. Tu betimi akire ba ku mienu miensa mi se na be. Edi kan no. Da foforo. Nanka ye beba ha no ye nyina ye be fra ntuma futa. Okay. Ye ba ne ntia ye fra ntuma futa. Nanso ye wogidie se enye se uba se ubesre na adibi. Okay. Nti upese ubisa ne ho asem ne ntia ye fra ntuma futa. Okay. Sa nti na onu nso onu ankasa so ya fra ntuma futa. Okay. Ewojuma ede. Tafrache edi kan no so obi wu ewo amamre kwan so
na nipa no wanwo wiase weda ni wiase a waba no woni ba wanwo kurada ama ekase wawo ama akola na ka baby na se sa nipa kono ye ebe kasa wo ye frɛ no kono obi a wanwo da sa nipa no wu a sa Nufutii no sa dua we na ba aba na esom no ebi ene wa wachi no si ekwa ha ebi ene wa ha no okay ni som o se eda so wo ho sa na ba no ena ye de be kan wo ho ye de be hye wadaka mu na ye de asio se ukoi na se usan ba wiase bioma oba na odi akwala ba yes ye ni kwa okay ya nya wusa na se 100 times na oba wiase 100 times a oba nti wo gidie bi ewo ho se nipa ewu osamba ne chido adanti na nipa wu a wonsamba nipa wu na wonsamba ya beden na ewu obi a obehu se ya wu akwala kiti wada timu ye futa o ye panyi na waba ye be wu obi a da tokro ewo de ho ana se kuro bi ewo ne ho ye be wu obi a no kitade bi na odi ba ofihin na ba nti nipa wu a osamba asase so asolefo na omuda da me se Yesu wu a obeba no se Yesu beba anka wabatada oti ase nanso ye nananu mu amamre kwa so no obi wu a osamba nipa ba kun wu a obetimi aba wiase 7 times oti ase nanso obeba nti sisi ano se obi wu na osan babioma wo a wotina ana ye ayeti ase obeyede hu se nipa we a wabe aha Intina Muslim fo no bebre omo amokita amamre no omo ta akoso Muslim ni betimi aton kotoku e di asidan obetimi aton bisi anase goro e di asidan se nipa no ewu na osamba obehu se yawo akola bi yewu akola no esunkwa na akola be so uye ne hwia enyeye uye ne bibia enyeye nananum ebasa ye nananum ko bisa se den na ekoso ne ye hu na amamre ni aya e de amano nti obi wu a nsunsuanso bi ebeba asa akola na yawo no a oye obi a wasamba no obeye bibi aman obisa obehu se we wasamba nanzo ene asole nti ombeye sa na se hunhum na nipa ne dia ba no atimi fi nipa ne mu aje se ne aje se ombeye amano no yen ye fre bibi se oda yoka lanchi na ma sa fina wakohie mu anase tokru na yedi na kohie mu no obi timi sun sa anase obi timi yale sa akola bi timi wu no otimi yale sa wanhwe kro otimi wu nanzo ko bisa na ni ache se obeye na wo yemana akola ni timi tonase nti na mpanyifo bu abese be bia ache se wo di tu wan fa tu ho a frito oti ase nti obi ba ewo akola bia ye be wu no bia no ewo amamre kwanso no ehu hia se ye be bisa akola no ofihin na ba na botai ben ene si na ni so a odi aba enu nyamben ena odi aba wanye sa obitimi ji na anum nyankra obitimi asisa ne kra uti ase matiase sa ena mamre kwanso ete nti ye di kana wo start se o cheche na o cheche se oba wan woda na ofri asase so a amamre a ye eman mpese mbisa se obem anya menko ye amamre a ewo ho nti sisi a se obem anso wan wo a obi a wen wo bia yedi Nyakpekpe ene tu adakam ukwa eje se we your friend Ageonor Ageonor madofudu we esimbosom den ti da me si esimbosom chichi mai sa due ya ewa hai mesi meka ne ho asema adaje bebo yen yemfa ne se wa wo bisa obi ade se nipa ne mfama no na se ubo modin asa na wonya sa dua we na ba na esom no ewo mre a wo de beba ne ho
war, would dressing ya, would be banner. Nasa wuti na bano. Ewa habanya would be kana bano. Na wachi chiri me pe. Customers. Who we are. Beka ko sie no kwantin so baby ani pe bia nam ubehu se de bia amanfo ko na ebiba okay ewo wo store anu anase wa adwuma mu okay sanso ena wo pese udi gia ade fi obi nchen so a saa na wo be chichire no wo chichire no a ewo niama wo de beka ho ewo dress yan wo de be ba ne nchen ewo niama wo de be ba ne ho abebo na mane okay na wako sie saade no uchichiri no wia wako sie saade no e wo dwale ababia hoju nipa no na adwen ebeju boko yemfa ne se cafe internet cafe me de bia me kan se mbrofo no o ma boye trimboni o ma panishi ye nananom nti se menya obi na se ono so be panishi mbrofo na eya me tane panechi ya mitanachi nti se wo ye internet cafe na enye bibini na obroni na wo de beye no na se wo ba beta wachi okay wo be gie finisem e se ade a wo de aye nananom edi binum atunsuom ekunkun bi atwitwe binum eden nti aigbefo kan bibi se afido fidi ya gbele vivina e se ye di dobo a ena fu ye de okay odi ase odo ama me na me so ma bedo ama ha na fu no be kakra odi ase nti sa dua we ewa hai uti na haban baako 7 na unya potro na wa pai no na wo de atuso na wa sie wo wa bema wu dan no se wo yiri fa wachi do du ho a moja betu no sha age wo kana no musam me dia che we dia bonus na ya me dia che nti mi si meka ne ho asem a adaje be boy ampa se wonya court asem na se uti sa haban we baako 7 ubetwa adua no ubesinsin ano ye fra bibi se atwoti sa choti no udi besim e wotama ube ko toilet e wo bush sa toilet no ko wia udi sa adua ne besim nya haban no udi simu na waboso amana ka ho asem na ka ukọ asem no ho a e beka se wa asem kura e full case ko fie e ya dua we wow simisime kan ho asema adaje beboy nti memma okay oba no akochire bibi kakra afi na ba no ho okay we dey nana as a producer watia me nan so sisia nti we my sma kakra bi ye twa ye ho sisia na asamba na afi ne wo ho no baba no e dey atodwa mai empanyfo ye ne Torgbui have kabacha ene ne baba ene edi nkomo ena anopen o cheche nyama pi edifa edua potia esi aha a wuhwe nti ye twa ye ho emreti awabi ye ba na afi ne ewo ho no ne baba no so edi atoa so edi aman na ye ne eda dwumadie no edi aba ewe ye nti ye twa ye ho emreti awabi pe ye ba ye ne onu so ebetoa so ye ba sisia. Alright, mpanyinfo na ahwefo ya sama makwa ba biom edeba Kabacha TV so. Ansana ebe call break no na eni yen papa edi enkomo na o ma yeti asese obema ne baba no ache nipa nyama ba ko mienu bi ede afa edua a ewo he eni ahamba bi a ekita no eni nti ye bo apen ye mame na afi ne ewo no ode atoja ede ma me do reason no yo I'm always on me. Nyetiani say ema minu twini enye papa maniti o de be call ye krum kasem aya ayigbe na afi owia ye papa nkasa ababe summarize and amai ti abale magro be mi do reason egba nyeva Torgbui be enane deka evale fiagami ta
na enwa no afolo ni mi. Yo magbare fiage. Egba ya malera asi. Okay. Na nkpola kata na pe. Egba ya do yi ka wo na. Egba pe nkode. Fiegbe. Ye pon ko enye fiegbe. Okay. Kaka ye pa gomka. Ya ka pomo le fia ye wo na do. Okay. No zubo wa madete. O jedo te pa manye nya viwa. Ye pa gomka ya ka pomo le fia malera asi ya. Okay. Na we wa sugbo na tui. Na tui ya na no sisi mina ma. Fia hotel ko na sine kata. Dena choga dena ne ma. Awo makoga dena na kamo ko na tuga wa ma. Okay. Ko na no simna ma kwa. Ama me miege piu. Okay. Eta na ma egba kpogo. Arona na jojo na ma e se go mu ha do ma ye do ha limanya juro yo. Okay. Ata yo mia fofua. Number le screen agoma. Ata yo mia fofua kwa hava kwa. Egbo kpogo no. Okay. Fia ma ga igere Fiagoji. Okay. Fia ma blugba doga. Ado blugba ne mia. Okay, me aju. Yo. Se amu edua we edua na yen papa kire ade fa hu no. Ya gina hu no. Ni ba nie. Okay, aba eso. Sa ni dua ba we no. Se okoti eye kitikiti na sa wo pese okoti nye kasia. Ube hata ube ti na wa hata. Okay. Ana utimi di sikan ye atwitwa msa na wa hata. U hata sa na se awua. Ube yam uyama nkuto na udi efra na udi twi ukoti no. Udi sra ukoti no ho sa. Ube hu sa ukoti ne nyina be kesi. Se untimi nye nso a ana se unhu eduaba ni nso a ene number ni was scream na si frɛ papa wo frɛ ni na sɛ wo ba ye betimi aya ma wo ha. Oh, okay. Is ahwefo ye mami me na nka me ka se twi na nka ontimi nka na so we die ase we gu meni ma se kakra mama ye da ase pa ana bibi fufuro o wa pese odika wan. Oh, mi papa gina ha ntino. Okay. Me ntimi nka hwi biom. Etumi a odi ama mi ana se ahaban ni eduaba na wode ahye me nsa no se me nka ho asem no enu ho asem na ma kan yi nti dia aka no papa betu aso amaye. Oh, ye da se pan se ene wa kire ade pa we dia me de be ma me producer be yes ade we obeye ho adwuma. Okay. See ahwefo eni ye mame ena ono so wa chekere niama ba ko e de ewa we etwere se woma omo omosua ade pa enye se omote ahakwa omobo epin omo papa na afi omosensia ade e de film se na ye nia ba ko no kan no bele ka kire se obo epin mpanyimfo na obre wo ase e de kire oma omo kire wa ade a se omo kire nti we aye mame a kire sisia e kire se onu so a owa ha no osua niama bebre e de afi ye papa nchen ye mame ye beda ase ni aka de e pese ye papa owie ni nyina emfa emai me nko chiro gina he ya na Torgbui nti sisi ano first one na ye mame kire no o kire wo ye nkasem aye ayebe kasa no nti menye so se ndudu no entia ase nti odi beba twi mu ade amai na wa summarize ade amai yo ahaban na okire no menim ne din ewo twi mu. Okay. Nanso ewo ne kasam no ye frɛ no afiegbe na sie no na wobetu obi ehu. Okay. Uso nipa na ahunhu kase na yale a uyam na wo de sra nipa no anopa anyumre a nipa no abemem. Okay. Nti na me bisa ni se uyam wi a o de be fra bibia ana se enu nkwa ana wo de be sra nipa no sa shinkan se aban de den a uyam a aji udi nso kakra ka ho ansa na betimi. Okay. Ayam no ana se mbe kokra otwi a aji udi nso kakra ka ho. Yeah, sanity. Okay. Yeah. Nti ahwefo ene adwumedie no ye de ba awe anisa se ye mame akire ye papa akire ye mame so akire bibi e de efa ho nti ne ebe ni se ene any first time a wo hwe ewo
station ya nyawuhwe Kabacha TV nti nia mesre ni se obe subscribe o subscribe wi na watwen kaka edom be ebeba e screen ase na fe wamia edom ne so fiti ene ko video fufo bi a ye de beto yan channel no so no ne first person na usan ebeka afi so your Facebook enu so e Kabacha TV like page no na forward the video na share video no efama wo yonko a oni won edi juma e Facebook your TikTok so and so Kabacha TV is no so over forward and as we share video no e dey ama wo yonko se na be benefita omo unya e wo yen program no omo so e banya sa benefit ni bi ti ye bo apen papa na afi enne dwumedia ye de abramo no na sema etwato e de amaye se na be ye de enne dwumedia no e beba wi Torgbui wasema etwato enne e wo dwumedia ye di yo ansa na mbeko no me the bonus back on at the mama. Another bonus. Okay, we dear Mama Mr. Fasa ban we blame. The papa say we dear ni kwan Sa aban ekitami. Yen ebefo ye freno afidame. Okay. Ebinumu freno nukpote. Okay. Ebinumu so freno ademedeme. Ena akanfo so freno brani atoatan. Good. Sa aban we be kire the secret baako. Okay. Onu so mreba betimi a kire ni niama oye be se baako 100. Sa aban we nanso ene niame de be kyamo ni se mo mbrantefo na omo aba ubekọ na obi se odi ni sika hye ne boto obi awia ene me ka kire wo se okay sa pickpocket no bomodi ase ubekọ aban we nchen okay udi morie yen efefo e friend se adajane to aban no na twitwa ase no okay na yi ni hu fa haban ne ka ho yam uyam a pam kotoko kitwe bi yen ye friend chila ebi dum so friend talisman wo de wo ya ne saa fa hye obotom se ade hye obotom na ne pa foforo pese oyi a kotoko na anu no wontimi mfa ne nsan hyem aya haban ahode okay nti emre wo ho a ebeba do mbe kire ejuma haban we uni pa yira na ohwehwe na ukwa haban we ncha 3 days time e wa mamra obeye nipa ne beba obi ekọ awo e wajuma haban we betimi aye obawu boko obi a aban agi ni tuo otalia na wai oda no adatia haban we betimi aye obi kitetuo sikan nia haban we betimi abo ho ban emreba mekire okay sanso da Ageonor anase Ageonor uhia wo na oba ne nchen e wa mamra oba beye okay upa akwantu na oba ne nchen e wa mamra obeye okay nsem ne bebre so obi di uboni na opese u balance ne nso a uba e woda mamre e wo ho dua kro na nti woye nkola mami okay nia obebisa no bia no wode be ma ho nanka haban bi kitame wa ha omo amuhia protection anase omo amuko fishing okay na se omo kwa omo nya hwe omo a awalejaye ewo omo akwemu awalejaye ne ye mekire bibi kakra fa ho okay uto ahwehwe wato laventa wato poida wato akukọ futa ba kon e de aka haba we ho okay mediye amamre e de ma na wosra so oba ne jawa obesaba uni oba ne tifie nso a ohun bibia wode besio ni obehu bia na obeka kiro okay e wa amamre kwa so okay nti bede mu beja ha de bia me ka kiro mo se yen sankofa amamre no niama ehihye sum
Ageonor ɛyɛ Nufutii no emre beba nia wodi de hu no ebeye mekireo nia wodi ase ne beye mekireo nia haban ne betimi aye nia na ba betimi aye betimi akireo be se 500 ne nkwa oye nti na obefi ha obehu se ne nkwa ana afra futa aya sida se obi pa awo a odi nkosua nti na hu nkosua bebre e ofam no okay na odi abeye na mamre upe ahoban bo a e woni ama wode beba de ho e betimi abo wu ni ubusua nyina ahoban nti niama pa wo ho emre ba be yi ne baako na machiremo nti wode me de wesi ha next time oba ye betua so okay ena na kanu next time say ye beba betua edua a esi hai ne ho asem ye beba betua so na afi yaso ya niama bebrin so de efan na moaye bia wo so pe ewo sa edua kese a esi hai nso usa aka ewo mu ene ye di ene dwumedie no eba ewieye eno nti asemba kwa ya de bia meka ni se wo hia wo nya wo kwa ho na wa chia ni se we bisa se ni ho etise esanse wiase na ye won nipa ense hwe se ene wo a ochina ubon amra wuti ase oni nipa enye adamfu se na be a wo ho chirewa otimi aboa medin edi nakote Solomon Sunday anse ye besa ahia biom no ye ni nananom ene nyame agyamu nyina emepa ho besa ti yanka bye bye.